Mwaka wa 2020 ni mwaka mathako maingi marariganĩire na njira nene kuma mweri wa gatatu kĩng'ũki gĩa Covid-19 kĩaingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. No na kũrĩ ũguo harĩ mahenya manini na marĩa maratabanirio mwaka ũyũ ũgĩũka gũthirĩrĩkĩra, muteng'eri wa Kenya Kibiwott Kandie nĩ arakorirwo agĩthondeka ngumo na njira nene. A world record, you can see it on the tape. Kibiwott Kandie hamwe na mahenya ma thabarĩ ndaya marĩa Kandie anyitĩte itemi nĩ ihenya rĩa Valencia mweri ũyũ wa Dithemba ũkĩambĩrĩria, na kũrĩa aigire rekondi njerũ ya dakika 57 na sekendi 32. Kwa ile mazoezi nilikuwa nimeifanya ndiposa nikaweza kuingizwa kwa hiyo mbio, na kweli ukiwa na dreams ile umeifanyia kazi kwa muda, mwishowe mpaka ufune. Sasa kwa vile nilishiriki kwa hiyo mbio na nikaweza kufunja rekodi ya half marathon, niko na furaha sana kwa kuwa mshindi na world record holder. Jorua eno ũrĩa ningĩ wahotanire half marathon ya Prague mweri wa kenda augĩte arĩ na matanya manene mwaka twerekeire wa 2021. Kwa mwaka wa 2021 niko najiandaa kwa mbio za nyika, hiyo ni cross country, na mwezi wa pili niko na Raka half marathon kule Dubai, na niko na prepare kujaribu ku maintain ile time nimekimbia, na kama kutakuwa na uwezekano ya kuteremusha rekodi ni sawa pia. Kũrĩ ũguo Kandie nĩ orĩtie aruna ake gũteng'era mahenya matheru matekũhũthĩra ndawa cia kũrirũkia icoka, mũno makĩria mbeũ njĩthĩ. Kama we ni mtu mkorofi ama mkora, hakuna mahali utaenda kwa hii mbio. Kwa wale wanaweza kuwa na tabia mbaya na wanajiingiza katika mambo mengine sio mzuri, na waambia wawache na waheshimu hii mbio na kila kitu itakuwa sawa. Makĩria ya mothe kĩonereria kĩa njamba ĩno nĩ Eliud Kipchoge, akiuga ona akĩarĩ na mwĩhoko wa gũkinyĩra Kipchoge hau akinyĩte. Nimeona kwa Eliud Kipchoge nile kwamba huyo ni mkimbiaji bora kabisa ambaye hakuna mahali utaipata akiwa amefanya makosa, kwa sababu hata ukiona mazoezi yake na tabia zake simenyoka sana, hakuna ile kitu unaona itamwaripia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo.